Pormeswari yang buthajak mani yagulo khorokburi eba khorok romjak mani yagulo tabung minor tamunai oma haikiri justice sanlemen ko bo jini tapu Pormeswari yang no thanai 7 tarik yo je attack ongkha 12 tarik yo bini langma choka bo bumbera ye thanga bo isuno to ye jini sudu jini rok to yari mairang ba jini bo jelagang mo omorpur division ya korbo Santir Bazar Dolai district Abi ke chini Kanchanpur joto jaga no tinio peaceful rally protest ongye tongbo so Pormeswari yang no je buthe amo bini ro kungo mutu thoye thanga bini atmani santi ko mai tinio tinio muno buthe ne ro no hasi oda rikau me so tinio joto ti prasa takro tinio jum phai ha jum justice thang yo tini bo jaga kuno dol bo pokroi jati pat pokroi kuno political party color pokroi joto party ni bruno tinio ongso bron khewo tini bo rally ha non political rokuno party by tini bo rally organize khe moya tini tiprasa hisabe wo jok to kha do rally tini kha samo juro tini phulayo mami hinke Pormeswari ang no puya mole tini bo puthe mole this is not the first time, not a new case in Tripura right jongo jung kolpana jomatia sipe mamole puthe mo jungwo abi ke jung Montreal kai pina puthe mo jungwo abi ke jung Biswajit Debarmano pani sagar ro puthe mo nuwo abi ke Priyanka Ria no rape khe puthe mo jungwo Tripura jo tum koi din le compromise life tum matung nai how long are we compromised Triprasa how long are we compromised how long are we going to have rally having a play card to tum sadoro tum justice mari nai marnai Tripura government Tripura high court Tripura ni procession juna justice ria msa bosor tum bori ke tunai 74 years ha tum bori ke tabe mo puthe mo sudu justice mari nai mari resil chung lai yo chung pai thau chung tini buya ke khai bawo bori khau mo baile te chung sa jindagi bori ke chung to nai tre koi boso chung bori ke to nai ti prize ni jinta kunang samchu tini do liria Pormeswari yang no puthe mo ye kau de saria Biswajit Debarmano puthe po chung bori ke no relik tok tok ye jo to employee NGO jo to family chung bori khorong thai salayo mkha duk khon ha ti prize wo now tini bo sela ga bumuni reli yo jo to pha Juro ongso kepayo now play ka rosi monu nai tinti prasaran mkhawak mauye tong rajyo sarkar ni brok phong to police procession phong to ain vivek ni brok phong to nai de rawak masuya play ka ro what is written we want justice for Pormeswari yang stop killing Triprasa this is not being said by Doliriang this is being said by entire Triprasa of Tripura state we are not pray we want peace justice delayed is justice denied. This is what being carried out today in the placards of Triprasa. You can see now no mayo. Boy den to body get nai. We are being deprived not only in the bo ain bibag do ya chong chung deprive moya. Chung we are being deprived in the employment section. We are being deprived. Triprasas are being deprived in development. Triprasas are being deprived in all sector. We are being deprived in the for the last 75 years. Chung sa body get chung nai ambak pando tinio. Chung kharong mai tang tu monim siapa tini huban nim siapa samona beraye tini putin ni satung to mana kor khoi tang chaya pho tini chuma phailayo chung khang to pandang wo boti prai tini state ung tung ye chung sa dora chung tei bang tekle haba aklai ke chung post to mai to umsa jona no gari bai khai thaya umsa jona no purposely accident ni mom bu thaya umsa jona bro no rape ke bu thaya ti prai jo countless ha chung countless ame chung sa dora bor ke tong nai umsa tin bor ke tong nai politics ni mung bu chung thung ya wo tor mo ni mung bu chung thung ya wo msa chung thung ya tong nai tini Triprasa ro nang sam chu phai di chung tha ka tong na chung tha ka tong nai khen nau chung na e Tripura mo tha ni kau ya this is not about party this is about Triprasa survival this is about justice my dear brothers and sisters chung sian nau nai let us come together let us realize where are we standing in Tripura state amo pandau ti tini Pormeswari ria ni no wa kuti rang rifano Pormeswari ano to chungmaya tini Biswajit Debarma buthaya soita budhe kese tungtau no bosune ba kese budhe maya jinti Biswajit Debarma no kuti sarkari po chungtre phero maya Priyanka Ria no maya chung Kolpana Jomatia no maya jini Montreal kai pi no maya tre bori ke chung sabsu tongnai ani prashna ke boje Triprasa no phaidi si phaidi राजनीति बाय chung use and throw politics wa chung tre ong lai ta kuram khro amo pandaw ang khasawo ang hambai rinai selut rio jini jot to tini Jomatia hia Ria hia Chakma hia Koloi hia jot to phai pe haro kormachari hia NGO hia churo phailayo jini khorang tei salayo pala ke Triprasa nim khawo
Tiprasa nim khawo ken sadu kem khatu khona mo chinim sio baluha chung aboni ba pandano Tripura jo Tiprasa ro greater Tripura ba ka state mas haimo we are bound to demand greater Tripura land separate state boni karono chuma sayo chung phangto bana chuma sayo abo panda takurang purono chini dukho na mon sia masawo ang tini yemya ang Tiprasa doliriang ai Tiprasa ni ba panda sang khorang tuisau takurang puro abo panda phaide suphailena mia bo ye tini paukhe chung pro uya chai phaimani kuna moilo kroi waham khat dukuna khe chuabono phol mai hane chung pang pahama tonai takurang puro bono sang samchuo ang bayang tini joto phaide rona khak chahan nauno tini thahake phaimani ba pandawo pati pauye dormo pauye jat pat pauye tini no phaimani ba pandawo ai Tiprasa na khak chang nauno joto no khak chang ami Tripura state government Tripura honorable high court no on behalf of all the Tiprasa ang tini kabawnai now jodi se Indian constitution no Indian right no sonman rikharing ke poremesor riang no puthai ni no phasi riye phrude abong khese chung Tiprasa we demand justice for poremesor riang. We demand justice for Tiprasa. We want peace in our state. Thank you.